Masunzu ari wo bagumye kugora bavuga bati iwacu atoya nico gihe bafashe abo bita ba officer Rutebuka bari bafite bafasha abana kwirwanaho nico gihe yatangiye bagafata umwana ngo ni twirwaneho bafata umuntu mu madegu bakamufungira muri kontinere bagakubita bakica abandi bakabafata bakuruza indege na za Kinshasa bagira gutya nuko umunyamurenga babaye kizira kuboneka ari mu madegu bibaye ingorane zikomeye batangira gufatira abana Buvira ni Bukavu na hehe dutangira kugira abanyamurenga b'abakomisiyoneri ngo buriya ngo umwana umwe kumufatisha ngo bizare dolari nimba ari 500 yatanga abana babiri kabonye dolari 1000 iyo soko irafunguka abanyamurenge baratangira ari Bukavu barabutugara baratangira bakamava ngo uyu ngo no muri twirwano kandi arwano umunyeshuri Bukavu bakamufata bakamujana na Ndoro ngo bafashe twirwaneho. Reka tubahe ikaze rero mwese abakunzi ba Gosh Entertainment Miunda TV. Reka tubirize abantu tubaramutse bitewe naho uherereye udukurikira muri wa mwanya mwiza rero mukunda ibiganiro muri benshi wa mwanya tuba dusesengura ibintu n'ibindi twibaza bimwe n'ibindi namwe mwaba mwibaza tukaba rero tugaragaza ibitekerezo byacu namwe mubigaragarizaho commentaire. Reka rero tubiriza abandi tubaramutse dushimira abantu bose bamaze gukora subscribe kuri aya channel mbasaba by'umwihariko abantu bo kuri Joshua Entertainment munyarukire kuri Miunda TV 1 mukore subscribe please ndabibasabye mukore subscribe kandi mubigaragaze muri iki kiganiro by'umwihariko mubigaragaze tuze kubona matokeo haya mubitsa kuko amatokeo bagomba kuboneka neza cyane rwose abantu bose gukora subscribe ni ingenzi kandi ni nakukwiza cyane kandi nta munsi buriya gukora za timu ni byiza buriya nawe muza mubona babikora bonyine baba bafite bakamera bafite editing ni byinshi kubera ko ari donadona nuvuga ngo abarebye kwa Joshua Entertainment bagomba kuza kuri Miunda TV 1 bakamuzama kugira ngo noneho tuzakomeze gaturi timu ariko ni mufata umwe akaja kuri metero 500 undi agasikara kuri metero 2 hano hagati hazabaho ikinini kitarimo imikorere myiza ariko nyine ni mutuzamure tugende tutumbagire tugende twegerana tuzagumaga tuzamukane tuzarohe tugerane iyo mushaka cyane ni wa mwanya wacu tuza mu makuru kuri Miunda TV 1 ni igitaramo cyanyu nahangaha muza mwumva twarababwiye muri commentaire nahanyu mukavuga uko mubyumva gusesengura sukuri no gutekereza ubundi abantu babaye abanebwe mu gutekereza bavuga ikintu ndutekerezo se kino kintu gishoka kuba cyatewe niki abantu tukwiye kwagura gutekereza kugira ngo bizaranduheshe kubasha kuvumbura ibyihishe inyuma muri bino byago dufite uvuze ngo umwana yanze se ifu gutekereza ngo se yanje kwanga se habanje kubiki umuntu sinkicitswe gifizi w'abasita ndashaka kwitwa wenda umwega se yanze abasita niki yababonyemo cyatumye abanga niki yabonye hariya aha yashaka kuja nanze kwitwa umunyamurenge ndashaka kwitwa umubembe se kugira ngo yitwe umunyamurenge niki atabonye mu banyamurenge nikashaka mu babembe ni bene ibyo ngibyo tugenda rero nuko namwe mutanga ibitekerezo kandi tunagira n'abantu inama buriya gutukana ntabwo ari byiza umuntu akamaza muri commentaire agatukana mu byukuri gutukana na amahitamo y'ibyaho uba wahisemo ariko atari meza kuko aho gutukana wotanga igitekerezo ariko kandi buriya gutukana kuriya nico gitekerezo ciwe nje niko mbibona kubera kuriya no umwanya wagenewe nyine gutanga ibitekerezo bya iki kurimo nyine nico sohora buriya nawe igitekerezo ciwe ni hari yakibakiri nyine nibyo nirwo rugero rw'ibitekerezo byiwe uriya muntu utukanye ririya jambo yanditse nirwo rugero rwiza rw'ibitekerezo cyangwa se rwo kureba imitekerereze yiwe twagiye rero muri kiganiro cuno munsi aho tugiye kuba twibaza nyuma y'ifungwa yifatwa n'ifungwa rya Lieutenant General Pacifique Masunzu wari umutoni kuri leta wakoreraga leta ya Gisekedi akomeje gukurikizwa abandi bagenzi biwe bo muri leta tugaruka kuri timu ya Kagara
baririmbye kenshi yuko leta ari umubyeyi umubyeyi mwiza, nta muntu ukwiye kurwanya umubyeyi wiwe. yego. Kuri uno munsi rero wa mubyeyi akaba yabahindutse, ari gufata abana babo nka rya tungo rikuze ngo riza rusonza rikarya ibyana byayo. Ese kuri uno munsi baravuga iki cyangwa se barashishikariza abandi gukomeza gukunda wa mubyeyi wafashe bamwe n'ubundi bari bafatanyije kwita leta umubyeyi, babonaga yuko kutaba muri leta ari ukurwanya umubyeyi kandi ni ikizira? Mu yandi magambo, buriya MRDP cyangwa se twirwaneho abarwanashaka muri rusange ku maso y'akagara ni ikizira cyangwa ni ikivume, kubera ko kirazira kurwanya umubyeyi wawe. None se kuri uno munsi ko baravuga gute? bazi uhagarara umubyeyi ninde d'abord? Kuri kote y'akagara umubyeyi ni leta. Uyaye, umubyeyi ni abaturage, ko abaturage nibo babyara leta. Oya, aho ni wewe ku kagara. Oya, si jewe, ni itegeko abaturage nibo babyara ubutegetsi. Ntabwo ubutegetsi ari bwo bubyara abaturage. Abaturage nibo babyara ubutegetsi babwitoreye kugira ngo bubayobore, apana bubategeke, bubayobore. None iyo rero ubaye umubyeyi abari leta yishizeho gane ko navuga nizo gakubwiye. Iyo leta ihinduka ikica abaturage, ni wa mwana w'inzererezi uba wishe umubyeyi uzuhinduka ikivume. Kandi iyo amaze kuba ikivume, Imana imaze Kayini amaze kwica Abeli, Imana aramubwiye ngo uzaba inzererezi n'ikivume, uzakubona wese azakurwanya. Ni kuri ya leta imeze. None tugaruke tubisesengure neza, yego tubisase mu kiraro. Kuba hari kugenda hafatwa n'ubundi bamwe mu bashimagizaga leta babonaga yuko kuba barwanira kwirwanaho kubaho kwabo byo bitabareba, bo bitabareba kuko bo bari bariho, mu gihe abandi ho twebwe tubona ko tutariho. Yego, tugomba kubiharanira. Bo babonaga ko bariho n'akagara nyine kose. None ko barafatwa kandi ntibari mu maboko meza, bimeze nabi, ntibimeze neza aho bari, aho baherereye. Yatindamo. Reka tugaruke use wiziyerekwa kino gitondo tugiye gusobanurira abantu ngo se ico bita leta niki. Leta ni abaturage bakurwa mu bandi bakabahereza imyanya iyo mu buyobozi kugira ngo babashe gutanga icerekezo cy'igihugu, uburyo imiyoborere y'igihugu imera, ariko bakisunga amategeko n'amabwiriza itegeko nshinga n'amategeko agenga igihugu agenderaho. Noneho bamara kugera ku butegetsi bagafata uko itegeko nshinga rya Kongo rivuga. Riravuga ngo umuntu wese waje muri 1960 imbere ya independence, imbere yuko division de l'Afrique iba, n'umukongomano, imbere ya conference de Berlin, bataratangaza independence, aho umuntu wese wari aho ngaho d'office n'umukongomano. Utagomba kuzizwa ururimi rwiwe, utagomba kuzizwa inkomoko ye, utagomba kuzizwa agacatuyemo, utagomba kuzizwa ukwasa ngo paka ngo urashaka ngo dusena naka. Kabone ko Kongo ituwemo n'amoko 480. Timuvuga ngo ubwoko ngo use ubundi no. Twagiye reka ntabwo twameze nka ryazira rya Afrika nikimanuka. Twagiye tuva mu bice bitandukanye. Sibyo? Kwanda abantu bagaye bavayo baje basuko basa, ariko dusanga twese turi muri Kongo. Division de l'Afrique nguje kuba ibariho turi. Itegeko nshinga twemerera kuba muri Kongo nk'abakongomani. Noneho ico waruvuze bajya abayobozi batowe ngo bamara kugera muri leta bose batangira kugaruka kwica abaturage. A titre d'exemple kugira ngo dukuri ibintu mu mfunyafunya hagati ya Masunzu n'abanyamurenge bari mu Minembwe, umubyeyi ninde? Ni base bamubyaye. Iyo agarutse akaza kubarasisha drone, uko se ni umubyeyi warwanyije leta cyangwa ni leta yaje kwica ababyeyi? Icyo ni kimwe. Icya kabiri,
icyo bita twirwaneho ubundi wirwanaho habuze iki habuze uko urwanaho yego twirwaneho abantu bose barebiza abanyamurenge usibye amahimba n'amacubwa abantu bagira bazi ko twirwaneho iriya ntambariza kuba hari abasirikare bangaye hariho Nyamusaraba hakaba na Letise Mahurungure nibo bari babiri no bari barashizwe hariya n'amasunzu hasa na wa mugabo wari wagurishije inzu agasiga mu musumari noneho leta icura umugambi wo guterekera igihugu bica abantu babakura mu mibunda barabarenza hano ku ndondo hano ku ndondo zibuvira babika ibuvira kandi ico gihe wazihunga yaratambukaga ico bazabanga no resista ku Rwanda haza kwa kuruka intwari makanika hari imishi igihugu aramisha ubwoko barwana bava ku ndondo barasuba baragenda neza bararenga mu muco hagati ukamomba birubakwa abana batangira gukina kabumba baturage bafura n'abanyamurenge batangira barabana leta n'ubundi wa mugambi wa iragarukira ute irasenya kandi ico gihe dufite abayobozi batagira ute batavugira niko kugira gute niko kuza Masunzu ari wo wagumye kugora bavuga bati iwacu atoya nico gihe bafashe abo bita ba officer Rutebuka bari bafite bafasha abana kwirwanaho nico gihe yatangiye bazafata umwana ngo ni twirwaneho bafata umuntu mu madegu bakamufungira muri kontinere bagakubita bakica abandi bakabafata bakuruza indege na za Kinshasa bagira gutya nuko umunyamurenga babaye kizira kuboneka ari mu madegu bibaye ingorane zikomeye batangira gufatira abana buvira ni Bukavu na hehe dutangira kugira abanyamurenga b'abakomisiyoneri ngo buriya ngo umwana umwe kumufatisha ngo bizare dolari nimba ari 500 yatanga abana babiri akabonye dolari 1000 iyo soko irafunguka abanyamurenge baratangira ari Bukavu barabutugara baratangira bakamava ngo nguyu ngo no muri twirwano kandi rwano umunyeshuri Bukavu bakamufata bakamujana na Ndoro ngo bafashe twirwaneho ibintu bidafite aho biva z'ubugome n'ubwicanyi gusa bushaka kurimbura abantu biragenda bigeza aho igihugu gisenyuka kirashira Choge makanika yavuze ngo bino byago dufite ngo turabibanje ariko ntango muzo biheruka tukagaruka kubisanisha n'uno mwanya turimo tunabisesengura neza nyuma yo kumenya ko Masunzu yagiye gufatwa nico gihe bahise bapangira operation yari hariya hehe hariya mu Rwitsankuku kugira ngo noneho leta yumve ko intambara asuye guturika ya Rwanga turashimira umwana sariri ntaho Imana itazikura ubutabazi haza kuva nk'umukozi w'Imana atanga amakuru neza yamashorera abana neza kugeza bahagaze hejuru yaduye barabasogota barabica kubicira kumara ngo wagiye umubembe wahavuye wa nyuma ubarikazimiye tigeze asubira guhagarara hariya aragenda umupfurero wazo hava wa nyuma yariko yamagenda n'imirimba akavuga ati byo dusize hano inyuma birabazwa amatwi y'abantu nico gihe bamaze kurasa hariya nico gihe muvusha ngo baturukije ikindi gitero zambika ariko barasheringa niri yako barasheringa nabari bati nyamunani mugaragaze murebe ko modukuraho aya maduba haducakire ko nubundi ngo barababwira abandi barabwiye ngo baguye abari bari mu mikenke hano mu Kigazura n'abandi bari hariya munani hano ategeranye no kundahangwa aha mu Gitashe uzi ngo isengesho wa mugabo yasenze ngo aravuga ngo Mana ngo fata amaboko yanje uyakomeze ngo kandi uhagarika izuba kugira ngo maze mporere ku mwanzi wanje ngo babwire abandi ati basha mubanze muhuza abo ngabo tubanze abangaba baraba discipline mugano wa Rugenza babashira utade nuire niko kukumuhaye mubona isi yacitse kiborogo ngo rwitsa nkuko ejo gane ko kuzana kandi abandi bajenesi ngo nibaze gutera hariya noneho amasa ave rwitsa nkuku ave ara.0 berekere mu mibunda hagiye nabwo ntiyagiye abana benshi ni kompanyi imwe yose yagiye ngushike garorizo nka yirukwana mu bajenesi baragenda ya tunonoga twaza kubisanisha iwacu nigeze mbibagura mu biganiro sisi fayika bahanda ariko yagera iwacu ntibi
ni ukuvuga ngo kuri Masunzu we yarazi ko kariya Kongo yarazi ko hari yari wiwe agomba kuhategeka uko ashaka yo kwica uwo ashaka yo funga uwo ashaka yo hatuma drone ugitonda akeneye yo hatuma igitero ugitonda akeneye eta majoro yabimenya itabimenya kwe gutenga ico gitero akavugana na leta y'u Burundi kohereza abasirikare 14,000 donc mu masezerano leta itubahiriza ariko akavuga gusa ngo mugende mu bice ejo bundiga Imana saro kuzibira turasenga Imana tubwira Imana ngo Mana umwanzi wacu hanyuma abaga arafashwe ngo ashikega hariyaga buri muntu wese azagira Mana amakamba azakiri hanze akiri mu maboko yiwe nayo amaze kuja mu maboko atarayiwe ngo agara muri prison baramukanda bakanda umugabo ahababaza hamara kumukanda ahababazaga niko kumena amabanga ati iriya muri sidi kikunagaza koresha nyamusaraba na fureko iriya zanani twari tubana n'abaci bangu abandi twari tubana n'abandi baracafata n'abandi benshi muri iyo timu yose yo kwangiriza igihugu no kukibesha no gutanga amaraporo atariyo kubera nyine ubujajwa n'ubugome n'ubwicanyi bwari mu mitwe yabo niko kukuga mwabonye abagenerale n'abalebere bose babafatwamo ibaze ngo kuva ngo bafashe komanda 13e région militaire General Chibango bamufatanye na Fureko wagiye mu bazalendo wanza kuba umunyamurenge ngo warashaka kuba umuzalendo bamufatiye umurenge Nyamusaraba i Burundi nawe wagize ibyago bikomoka kiki kuri ayo makuru nguko uko bimeze tukaza kubisanisha n'abana bahaye bashukwa hano muri Kenya bashukwa i Burundi ngo nibagende ngo basange ngo leta ngo izabahereza umushahara ngo izabahemba nibabanze barebere bakuru babo umushahara bahembwe n'uwe bakuru babo barwaniye leta ya Kongo umushahara bafite n'uwe ngo barazabwira ngo yaye ngo buriya ngo ntimwabonye ngo rugabisha ngo yahamwe nk'intwari y'igihugu ngo none ngo abantu bakwikuza ngo bagashika igihugu ngo hamwe se kuzuka umwe ahambwe nk'intwari y'igihugu undafungwe nk'umugambanyi w'igihugu undakomeretswe nk'umujura w'igihugu ngo abo bose ngo n'intwari zose ngo ziri muri kategori imwe ibintu bidafite ariko leta aribo bari abayobozi bari hejuru y'igihugu bahaye bafata bariya bose barababeshe jewe nabireba mu shusho zibiri kariya kagara kakoze kubesha leta kakayibwira raporo zitarizo bakongoro bakabwira gisegeti bitarizo bakamubesha bajansi ko imuhamiriza bakabesha leta umunsi umwe akandika avuga ngo abanyamurenge barashize umunsi wa kabiri akandika avuga ngo abanyamurenge bamaze leta basebi neza Enoke uwa yaje kuri speech akavuga ati nta abanyamurenge bari bose n'abanyarwanda bakoreshwa n'abanyarwanda noneho leta ikabura umunyarwanda ikabura umunyamurenge ikabura FRDC ikabura MRDP ikabura AFC ikabura iki barabesha ngo ruguru ngo brigade 8 z'abanyarwanda abarundi ngo bagareyo barazibura bano bantu aba bantu bahora batubesha bashingiye kuri inde mu gitondo bazabaza ngo bataye 8 z'abanyarwanda bwaca bakaza ngo MRDP n'abanyarwanda bwaca twaje kumufata tugasanga ni bene wabo twaje mu masano tugasanga baravukana bano bantu bahora batujijisha niki bashimekiye kurinde batu umugozi bahambire ni Masunzu ni mukurure barawukuraga ngo bamara kumufata none abo yarahambiriye bose hirya no hino bose bagiye gufatwa bose ko bangana bafungwe ndetse aho bihaye bije neza nakagara k'abaturage karafungwa reka ngaruke ku kagara k'abaturage gatoya gashigikiye n'ubundi kagara gakuru k'abasoda ndetse n'abandi bayobozi kuba kuri uno munsi ikibanza barimo cha position nyina afite ndavuga akagara k'abaturage babahora bavuga bareba nane barumva ko bakomeza nyine kubwira abantu uti mushigikire leta ikindi baremezanya ko leta
ntibakwiye gufata umunyamakosa nka kuriya ubwo ndi kuvuga mu ruhande rw'aba bari gufatwa bari kuzira amakosa nyine bakoze ko barazibica umuntu byabo bo barahagarara nyine nk'abanyakuri bavuga ati n'ubundi uwakoze amakosa wese nafatwe mafu tutagendeye ngo uyu ni kingondi afite position imeze gute mu banyamurenge cyangwa se nyine muri twebwe akagara uti umunyamakosa wese nafatwe na ya leta niho bahagarara kuri uno munsi barimo kubiriga bamaze gucikamo bamwe muri bo ko baravuga bati umunyamakosa wese umunyabicumuro wese nafatwa biziri aho iryo tsinda rimwe b'amanyota rikabamwo ba gisaro rikabamwo ba none abanyamakosa kari hafi ya bose ntibafatwa baraba basigaye none ngo umugabo umwe muri Bzura turahuraho biza kugira umugabo umwe muri Bzura ngo yaravuze ati ngo afatwa n'umwuka ati tubu abantu barirega baragaruka ati tubu abantu barasaba barirega ubwa gatatu ati tubu umugabo umwe ati tubu nawe nawe umwuka niwe wazubwira buriya leta abihaye ibwira na ubundi hari indirimbo baba baririmbye kuri Fureko ngo umuntu wanga mwene wabo ngo ni umugome ngo n'umwicanyi nta muntu n'umwe wo kubesha w'umunyamurenge ngo yanga abanyamurenge ngo ariko akunda abakusu n'abatembo n'abanyanga n'abahema n'abaki tiyo bakunda ni ukuvuga ati uyu nguyu uhaye mbwira ngo yanga bene wabo ni amaco y'inda ni ukumbesha niwe mwanzi mukuru injico nubwira akagara k'abaturage nibatubu nyine nkuko wari ubivuze nibatubu umwe yego tuba barwanashaka twese dusapotinga baririya birwana kandi twaba barwanashaka twese ni ukuri intambara yo hagarara none muzamugira ngo igituma intambara bareke umunyabyaha afatwe none uzugira ngo igituma intambara zitaba za Rubumbashi n'ahandi uzugira ngo ni ikihe ntabarezi bafite ntabarezi bahahora ntabahora babarega ariko twebwe iwacu umunyamurenge wese iyo agiye gushaka position nziza muri leta nuko azavuga ko muri este ari abanyarwanda barwana nuko avuga ko abanyamurenge bakoreshwa n'abanyarwanda nuko abavuga ko abanyamurenge ari abanyarwanda nuko Kongo igirira n'aba abanyamurenge ntavuge ko hagiriwe n'aba bakongomana akavuga ko hagiriwe n'aba abanyarwanda ariko baramutse baza leta yakora amakosa tukayibwirira rimwe tukayibwira ngo kura turenganye yukuna muri kota ituna muri kota tukarwana nayo kuko tuba turi hamwe 9 mu buto yagize umutwe uremereye avaho iyo bavuga buriya ngo ubumwe n'imbaraga nico washatse kuvuga yego mu gihe udafite umurezi we kuraja kwirwanaho undi agaca inyuma akavuga ngo yaye yakavuga ibyawe buriya nta mbaraga kera ubu utakaje imbaraga ariko mu gihe uzirwanaho undi akagufata mu mugongo akagusunika imbere dukomeze tugende turi kumwe kandi urebega ikintu gusenya kuko biza biranga tukazawiza byorohaga RCD yari ifite igice cya gatatu cy'igihugu ariko umunsi yavukamo abana b'abanyamurenge bakayirasa niyo munsi ishira niyo mpamvu nuzoza utekereza kurwana na bene wanyu ugatekereza kwica bene wanyu uzi utekereza ingaruka uzogira uko zingana cyane rero abanyakagara turababurira ni kwa tuti kwanga abanyamurenge no kwanga bene wanyu ntanyuko muzobonamwo ingana niyo mutegereje usibye ko muzabonamo igihombo n'ikimwaro no kuzofana iso no kuzofana ububwa usaba umuntu w'umugabo yupfa ari intwari agapfa avugwa neza ariko ntapfarikirwa akigwari uzi gupfa bahe bakuvuma bavuga ati mana wari waramugiriye iminsi myinshi ku isi n'ubundi yaratugoye pfa nk'abadorikasi muvuga ngo kubera imirimo y'imyiza mana mutugaruriye pfa nk'abamakanika tubwira imana ngo mana n'ubundi amaraso y'amakanika n'umwuka w'amakanika uracarwana ukirukwana abajenese ku musozi pfana urupfu rwawe rube rw'agaciro apana kuvuga ngo upfe nubwo uhambwa mu kirere ariko usize uhemukiye ubwoko bwawe upfanye agaciro gake cyane uri intwari bibuka nkishe bene wabo utekereze nk'intwari bibuka ngo nuko wishe bene wanyu ngo nibwo utwari baguhaye ufite ubutwari umeze ute
nshuti bavandimwe dutegereye ku macano yacu yose Mewunda TV, One Joshua Entertainment, Rugenza TV, subscribe turazisaba, comment na share, kandi ibiganiro byacu nakagenda kagaruka. Kandi gituma dutanga bino biganiro bigira mu mpamvu zibiri, ko turaburira ababyeyi bafite abana hano muri Kenya baba bashukwa bagende bafata abana babo, taho bahe baje ko baraja mu bwanzi buzabica bukabarangiza. Ababyeyi bari Burundi mwegera abana mubasobanurire, mubwire abana amateka, mubabwire amateka munega ntama na Kongoro ibyo bahe badukorera. Nta byiza badutegereje, nta byiza tubategerejeho. Icyakabiri turabwira abantu ngo abafite imico mibi yo kubutugara bahakana ubwoko bagakana ubupfu bica muri umuna wawe, cyumve ko bishe muri umuna wawe kumva ngo bishe umunyarwanda kandi bishe umunyamurenge w'umukongomani kuva kuri se na sekuru. Hinduka nubundi uraramuka ushigikiye iyo leta, nubundi nawe iciziza mukuru wawe nukwasa nawe buzabizira. Turababwira ngo nibagaruke dusenyere ku mugozi umwe, nibwo intambara tuzoyitsinda. Kandi nibanga twirwaneho tuzotsindira ya ntambara, tutsinda na Kagara na leta bose baje ta de nuire. Makuru yacu nakagenda kagaruka. Bye bye.